أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله الذي بلغنا رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار مسيب جلبة تدبي إن يتي الله سبحانه وتعالى كانكو هاندو يتده en duwanike ɓurnaɗo tagi fon kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓenɗon ila yawmil qiyama en yettimo no hana yettirede on tawnoɗo en Suumayee yo Allah jaɓan en hande woni go Suumayee 2020 juma le 24 avril yo Allah hollu en timmorde nden o jaɓana en o rinɗina en enen e mawɓe meɗen e dendagal julɓe ɓen foppo e natugol yiite jahannama musidɓe julɓe tedduɓe haray bi isnillahi ka page Facebook laawol kisal ɗo hiɗen wowuno waɗugol Alluwal Suumayee ka Duɗal Sunna wal Jamaa e nder Bruxelles ɗo alansaraje ɗen fof alansaraje ɗen si salminama ka juulirde meɗen masjidu Bilal jon noon haray qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala ko ni woni ko Allahu o moyire haray juulirde fof hino soka woni lewru e jonte ɗiɗi yo Allah uditan en ɗe hoore jam moƴƴere joni noon Alluwal Suumayee ngal waɗayno ɗen ngal ka masjidu Bilal Bruxelles ɗo e inde Duɗal Sunna wal Jamaa Bruxelles ɗo hara Incha'Allahu en feƴƴina e darsji ɗin ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo haray bi isnillahi ñande be ñande si jon ñande be ñande jaɓi 18h30 heure de Paris heure Bruxelles 18h30 heure de Paris Incha'Allah haray jango bi isnillahi ko honɗum yewtaten jango Incha'Allahu no woodi du'a mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wosa jangi on du'a ɗon haray a rinɗini ɓandu mandum e natugol yiite jahannama haray on du'a ɗon ko on ɗon wonata mawdu'u meɗen on jango a partie de 18h30 si tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen haray en salmini duɗal ngal fof jongandema amiro on ha hewtoyi ɓurɗo fanɗude on e maggal ɗum ko min duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo woɗɗuɗo e ɓadiɗo haray musidɓe meɗen moko ba meɗen haray ka duɗal hino nawni hiɗen tori Allah yo Allahu ndikkinmo ndikkina kadi kala nawnuɓe ɓen bi rahmatihi wa bi mannihi wa fadli haray hande ko honno mi andintinta ɗo ko toɓɓe sertuɗe seeɗa ka bay mi ƴetta e seeɗa Incha'Allah a partir de jango noon haray ko programme ñande be en wowlay ko waɗeten jango kon si tawi Allah acci en hande ko adi ko mi andintinayi en ɗo o Suumayee ɗo woni go'o tawata umra yahaka no yurmi moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe hara hikka umra yahaka joni noon ɓay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam a innayi hiɓe anduno ɗum ɗo waɗay joni en ala yahude waɗoygol umra o Makka wango ka suudu Kaaba kono en yewtino nde ñande ko honno heɓirta baraji umra heɓira kadi baraji hejjo ko hon ɗum woni ɗum wosa salmini subaka on wakkilo musidɗo tedduɗo jottoɗa ɗo jantoɗa inde Allah wirdoɗa juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janga Qur'ana janga janna ɓeyguma e fayɓe ɓen ha nangue fuɗa juula darɗe ɗiɗi ko ɓuri e fanɗude sa heɓi ɓuri ɗum kadi ella ala haray a heɓi baraji hajju a heɓi baraji umra si a waɗi ɗum ñande be ñande nde Suumayee on no yaha haray a heɓi baraji hajju e umra yeru balɗe 30 si tawi ko to yahunoɗa ko umra goto waɗaynoɗa ɗo woni toɓɓere aranere nde mi faala andintinde toɓɓere ɗiɗaɓere nde mi andintinta haray du'a ɓurɗo e lollude on mo goɗɗo torota e nder ndewlewol Suumayee hara en innartungo tuma hewtoyga balɗe 10 sakkitore inna honɗum Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni maɗum Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ɓay hara ya toranto hoorema ange ɓey ngure nden fop hara Incha'Allah ko ni woni ko tororta waɗa fa'fu anna yaafo men Allahumma ya an Allah innaka no an afuwun ko a yaafotoɗo tuhibbul afwa hiɗa yiɗi yaafagol kadi wonande kala on ɗaɓɓirɗo ma yaafagol fa'fu anna mi torike ma yaafo men yo Allah yaafolam
yaafo onon ɗo wonɓe landarde ɗo fo e feƴƴinoyeɓe nde yewtere ɗo ya rabbal alamin. haray hebbinen o du'a ɗo ka sujuudu meɗen, hebbinen e o du'a ɗo si hiɗen hoori, hebbinen mo kadi nde hiɗen hunto, hebbinan mo kadi ka watten ɗon safe e witir on kadi fofango e artirango hebben jangugol o du'a ɗo. mi fillitomo nde wotere: allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ɗo woni toɓɓere hikkinde ɗon nde. toɓɓere nde mi annintinta nden kadi hikkinde ɗon ko fi naafilo on. mi fillito ɗon hari en yewtino. naafilo ko yeru no heɓirɗa feere wo. ɗa wawi wadde darɗe 7, ɗa wawi wadde darɗe 10, ɗa wawi wadde darɗe 20, ɗa wawi ɓurnude ɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi ko faalaɗo jangude alqur'ana on fof hande timmoya, hara ko e nder darɗe 7 haray nyande be ko waɗata, hara ko e nder dawno darɗe 10 afwan, haray ko ɗerol gotol jangata kala darnde. ɗon nde Suumayee on no lanna, a lanni day e qur'ana on. si tawi hara ɗerol ngol no ɗuɗanma, haray a waɗa e darɗe 20, darnde be darnde waɗa sengo woto pet, ɗon ko darɗe 20 yaltoyta. si tawi noon ko darɗe 7 faalaɗa waɗugol fiya lanno e qur'ana on, haray darnde be darnde ko ɗerol e feccore woni ko waɗata. ɗon kadi a lannidoya e qur'ana on e Suumayee on. si tawi noon Allah newnari ɗum ɗo fo, na a hunjiɗo hino sella kadi no sella fonta qur'ana on, ndara ɗon janga yirwo ko Allah newnanma. hay si tawi wona lannoyde wonde, mi waɗa entre parenthèse famen hunde wotere: wona farilla, wona hay e hunde be qur'ana timma. na dai farilla indugol be mi nafira ha qur'ana on lanna, la ɗum ala ton. wona kadi yowodira hay e hunde wonde masimi hoori mi nafaali ko mi hoori ko jaɓatake. koni haray a perdi moƴƴere molanande a lundige sunna, kono haray hatta korka ma kan jaɓe inchallahu. mi addana on ɗo méthode musidɓe julɓe tedduɓe. si tawi goɗɗo Allah hoddiri ko o hunji ko jongande ma suratu zalzala, iza zulzilatil ardu ha nasi, ko honno mi wawi julirde ni hara no sellanimo. darne aranerne so gayni fatiha o waɗa suratu zulzilati, o yimmoyo darnde ɗiɗawere nden o waɗa qul huwallahu, o jooɗo o tayyo o salmina. so immanoyke ɗeya o waɗa suratu wal adiyati, so gayni adiyati ga darnde arane, darnde ɗiɗaɓere nden o waɗoya ɗon hongol alqariyatu, darɗe ɗiɗi o salmina. ɗo ɗum ɗo yonanimo nyande be nyande, ɗum ɗo no wawama yonugol. la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah fawari wonki wo wonki, si wona haray yeru taɗa makki. kono en yiya joni yewtere haray hino ara yeeso ga inchallah, yo on tigi nafirni. haray ko gorko on kadi woni ko hani nafingol, na soddajo on woni ko nafinta modi mum. hay si tawi noon Allah hoddiri tawi hara ko sonnajo on ɓuri hunjagol, haray kanko wawata nafingol, haray gorko on ko ɗum noon ɓuri jiccude e kongude karmakoɓe ɓen. si ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe yulɓe tedduɓe ko hewti ɗon fi ko tarawihi on, ɗon on ko seeɗa mi ƴetti ɗon on tino wawi nafirde noon haray inchallah. si feƴƴi ɗon yewtere nafirgol ngol ni haray hino sella. kono musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo andi pellet mi wuuri seeɗa mi maaye pooma, mi yahay ka mi artata few, wono haray on tigi lawɓo ko lannata. yo Allah dandu goɗɗo julɗo jogiiɗo duuɓi 30, jogii duuɓi 40, jogii duuɓi 50, 60, 70, a ɓadike laakara ɓuri aduna, tawata hara han joni hino woodi e nder qur'ana on ka a memari. hara a tippari qur'ana haynde wotere, hay e lewru Suumayee ronka tippugol deftere Allah nden, haray ɗum ɗo ko hersini ko ayyibe molanaɗo. yo wonu a hunjaaki qur'ana on fou, kono wata ronku funtugol nde janga timminande hay si tawi ko nde wotere nder lewru Suumayee. foti ko duhiɗo, foti ko suddiɗo. musidɓe julɓe tedduɓe, Allah no waɗi e nde hoore meɗen hakkille, hara ko hakkille yonayɗe. min o wonɗo e wolde ɗo e buy e moɗo wonɓe lan e ndarude, ka iwi ton ka fulawaji hay avion feƴƴirta ton, ka iwi ton ka fulawaji hay oto hara ko 4x4 jeɗen ma 5x5 jeɗen wawata hewtoyde ka hoɗo on tigi. Allah yaltinimo e hakkunde ɗin goyanji e hakkunde ɗen pelle ko tawata ko nanata hito muɗum wo ko bolle jane e buutoji e be'i e huɗo e haako.
adduma ha hewtimma e nder Europe ma e nder Amerique. Mi ƴetta misal goɗɗo hara ko arduɗo Hollande ka ɓureteno yahede. O hewta e nder Hollande leyɗe Afrique ɗen fop ala leydi wowlayndi Fulaman, Nerlande. O iwɗo e hakkunde ɗi goyanji o ara o hewta e nder Hollande. O janga nde Nerlande. O janga ha o wawa wowlugol. O janga ha o wawa windugol. Hara o wuuɗay e Nerlande. O ara ɗo mo wawi Fulaman. ɗum no ɓowri yor. Musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo si wawari jangol Qur'an haray o sali. Ko wawinimo kon haala ko nene makko e bem makko e kawu makko e bappa makko e leñol makko e iwdi makko fo e gorol makko fo e leydi makko fo e kontina makko fop wowlata. O yaha o jangoya ɗum ha o wawa fino wawa feƴƴinirde gurdam makko. Oɗo so wawari Qur'an haray o sali. Na angal tan wona angal hakkil, ko angal wakkilare e angal faale e angal andugol ko honɗum woni nafoore sa jangi Qur'an a wawi a hunjike. Musidɓe julɓe tedduɓe, on ɗon wona feere pullo Fuuta immiɗo yaha ha hewto e Chine ala haala mettuka jangugol ɓuri chinois. A yehi hande chinois ton, si a yehi hande fulɓe Fuuta joɗiɓe e nder Chine, hara si ɓe wowli chinois ko andirta wonaɓe chinois ɓe woko ɓay ko ɓandu no. Hara ɓe wowlay chinois, ɓe janga chinois, ɓe winda chinois ɓuri chinois ɓe gono ton. Oɗo si ronki jangugol Qur'ana wawa hunyo Qur'ana haray o sali. Wona angal hakkil, wona angal hoy e hunde, ko angal wakkilare e angal faale. Musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum ɗon feƴƴi, mi ƴetta misal sonnajo. Ma min sifa o wonɗo e wolde ɗo. A yiyay sonnajo no itte ka meɗen adde Europe ɗo. Foti o adda, foti o waran hoore makko no hewtiri gawo. O hara windugol numéro, windugol 1 ma 2 ma 3 hara o wawatan. O hara ɗo janga Fulaman o wawa fino haaju makko sottira. Feƴƴa ɗum ɗon fo musidɓe julɓe tedduɓe. O sonnajo ɗo o yaha ɗo fihimo desidi o doginayi otowal e nder Europe ɗo. O janga code de route on ko tawata ɗum nayi pulal windi. O janga code de route ha o fama. O sendinira plaque ji ɗen fap. O feƴƴoya permis makko théorie on. O feƴƴa ɗum ɗon ha o gayna. O jooɗo ɗo e ɓawo o valan. O ruula ɗum ɗo. Ɗum ɗon feƴƴa o yaha o feƴƴoya permis makko pratique on. Européen ɓe ɓen fo moɓodira ɓe qirrodira ɓe ina men qirritanike ma wondema pellete a faami code de route ji ɗin fop. Haray hiɗa mari ila hande ɗa mari droit dogingol dans toute l'étendue e nder leydi nin fop e nder Europe fop. Hino ɗo permis mo 10 ans. Musidɓe julɓe tedduɓe, yewtiniren gonga. An o sonnajo ɗo no deyi gerduɗa, taƴirɗa, tokkuɗa ha wawɗa famugol code de route, règle ji sariyaji 50 yaha feƴƴa ɗiɗo fo ɓe na excellent. Woɓɓe feƴƴe ton hara hay gotum faljari. Yaha ɗo négocier an e banque nyawloɗa ma golla soda otowi joɗɗa e ɗo ɓawo ngi falaɗa hara ko ɗum wonɗa rulude no haɓɓi ha moƴƴi. Oɗo si jangari Qur'ana o sali. Oɗo si jangari Qur'an o falaka. Oɗo si jangari Qur'an na angal hakkil, ko angal faale, ko angal yiɗugol, ko salare e teware e yawagol Allah. Sina ɗum mo wawi ɗiɗo fop, wawi chinois, wawi français, wawi anglais, wawi Fulaman, wawi chinois, wawi turc. Hande no wodi hay wowlayɓe turc ɗo. A wawi ɗiɗo fop sa ronki jangugol deftere Allah nde hiɗa mari duuɓi 50, ɗa mari duuɓi 50, tawata a tippinari nde a sali bandirawo. Acce mi jonna on misal, mi falaka yewtere nden juutu. Si tawi no wano ardude en ɗo ni, en arino e ɗe leyɗe, ɓe inni ɗo hara kala arɗo ɗo ko so hunjike yasin, jongande ma yasin haga ha hewtoya nasi, ma ko so hunjike fe Qur'an on fo. Donc a heɓay ɓe inna sa hunjike Qur'an on fop directement ɓe jonnete nationalité. Ɓe inna sa hunjike feccere Qur'an on ɓe jonnete séjour mo 5 ans. Ɓe inna ko sa hunjike ha yasin ɓe jonnama carte orange. Ɓe inna si a wawinde nde few hay sa hunjaki nde, kono haray hande kay ɗa mari droit hendago CPAS. Ɗum ɗon haray ɓe jonnete ga.
musidɓe julɓe tedduɓe e wawayno nde kayi wawatano nde wabi rabbil kaaba pellete e wawayno nde ɓa hiɗen faala wurgol leydi ndi hiɗen faala ero hiɗen faala gurnanji labaɗi en wakkiloto no wawen pellete en wakkiloto no wawen si goɗɗo ari ɗo o immi ko o yehi office des étrangers o landoyike sukkar ɓe inni no gasa lettre ma on ko positif a heɓay kayiti ɓe addoya non on lettre haraɗa hewti ɗo tum ɓe adda mo e fulaman wallahi summa wallahi si tawi wawɗo fulaman on ko Anvers o woni mara ko Jakarta woni mara ko Liège to o woni a ɗaɓɓay contact ɗo ha wawa humpodirde fiya andu ko honno ɓe windamma ka lettre par ce que hino importement ɗo wondamma e nafoore joni noon o wiyeteɗo qur'ana ɗo ko Allah taguɗo kammuli ɗin tagi leyɗele ɗen tagi jemma tagi ñalorma tagi bani adama tagi kala ko taga tagi yiite tagi aljanna ko kanko wurni en ko kanko warata en nde o faalawo en o faalirawo e ka o faalawo kadi oɗo winda ni en lettre o winde qur'anu wo ko jangetende alqur'anul karim jangetende teddunde nden o windamma nde ɗo o addama ɗo o ñamminama o jonnama cellal o okkorama moodi o okkorama ɓeygu o okkorama ɓiɓɓe o okkorama cuuɗi o okkorama jawdi o okkorama laamu o okkorama gandal o okkorama cellal o okkorama faamu o okkorama jaahu e teddungal piiji ɗin fop oɗo waɗanɗoma ɗi piiji ɗo fop o jonnama lettre o innama ya jangumo tawoyamo ɓaawo duuɓi 30 40 50 hara a anda ko honɗum o windamma e nder on lettre fama sa taqul li rabbika ko honno wiyoyta jomima musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil ɗum ɗo moƴƴa so yin inni joni hino sella ka jange seeɗa wallahi hino sella kono wattan hakkil hara hinaka Suumayee ɗo tum sa yi gorko hino maapi hino huli hino aani ko honno Suumayee feƴƴirta ɗum fof ko kulol wata ɓeygu makko andu o janga o huli wata ɓeygu makko andu o janga kono o hulari wata Allah andu o janga ko ɗum ɗo hannoɗa hulugol o sonnajo ɗo kadi ko mapinimo ko wondema o anday moodi makko janga o mapanaki moodi makko fi Allah andi moodi makko janga no kellindi ɗi non haray marsari ko hannoɗa wigol a wakkilo ɗen Allah okkori en piiji ɗin fop hande hiɗen mari kaydi no faliraɗa wo en waɗiray wakkilo ɗen o coronavirus ɗum ɗo feññini piiji buyi kono si Allah jaɓi ko arata si Allah jaɓi mi tawete e naafinayɓe ɓen ko arata si Allah jaɓi jusu amma on ɗon tigi on o regilay ka hoore ɗo haray a waɗi décision labaɗo haray battini e ma haray vraiment a holli ko a ɓiɗɗo gorko haray a holli an kadi ko a debbo hara na daragol tun seera modi mum hara a holli ko a debbo na yewgol tun nyawlo otoje riba naata e cuuɗi ko Allah harmini ɓayyen andu pellet ko wona nyawlede ɗo ko riba mbuɗo goto mo goɗɗo ñaami hara no andi pellet ko riba bakkatu mum no mawnike Allah ɓuri jeenoji 36 si goɗɗo non waɗi ɗo jeeno hun ɗo hay so lunni ɗo sonnajo tum ko ɗum wonta sirla in ɗo awa andu kunkun jokkuɗa ɗa sitta o wonɗo e wadde ɗumɗa e di anko ko natuɗa ɗo e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe mi falanoka yewtere nden nde juutitoram kono haray ɓeyden wattangol hakkil moƴƴa si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe o jangugol alquran ko ono yo neniraɓe am bandiraɓe am tedduɓe an sonnajo goto no wiyete no nene Nafisa ko tanirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi jonnay misal ka suddiɓe ɓen ko suddiɓe ɓen tawata hande woɓɓe hino weltori ko tawata ko moodi muɗum andi hino ɓuri moodi muɗum ɗum yona mantorgol ko kamɓe tawata hande ko ɓe fier jaka men fof meɗen fota o sonnajo wiyeteɗo Nafisatu ɗo ko tanirawo nelaɗo radiyallahu anha ɓe jammunomo Nafisatul ilm wo ko Nafisa gandal o sonnajo o tippuno alqur'ana on nde laabi 145 ngayga ka o jasuno o inni sibi maayi wattine lange kaɗo 145 fois o tippotono ka nder ngayka ɗon o tippi ɗon qur'an laabi 145 o inni mi jalbini galle en aduna yankoje ɗen miɗo faala yo Allah jalbinanan galle an laakara yankoje ɗen galle ma adna ɗen e galle laakara ko kaburu on o sonnajo
ɓay o nawni nawnare mayde nden o andi pellet ɗum ɗo accatamo. docteur yon ari visiti mo ha gayni tawi o sonnajo himo hoori ko hewnoɗo horugol, ko hewnoɗo kadi naafugol, ko hewnoɗo jangugol alqur'ana. o sonnajo ɗo e onon ɓe neniraɓe an tedduɓe ɗo ko onon ɗo darodoyta yeeso Allah innon fu ɗen faala aljanna. haremo be mon e mo onno yo ndaaro bagage ko naɓori kon. o sonnajo ɗo ɓay o nawni tawi himo hoori, médecin jo on visiti mo inni o wawata tenugol yo taƴu. hara wona nodda ɓe fewon ɗo kullunno musalan est ce que miɗo wawi ñamugol. oɗo ko honnum o jaabino ɓay docteur jon inni yo taƴu. o inni inchallahu hande mi taƴay, kono ko honto mi taƴoyta ko bi jiwari l habib l mustafa sallallahu alayhi wa sallam. hande ko takko soro an, takko ɓurnaɗo tagge fo ngon on, ko ton mi huntoyto hande. subhanallah. yo Allah moɓidiro on onon ɓe neniraɓe tedduɓe onon e oɗo, kono kadi yo Allah newnan on wawo waɗugol gollal sifa ko oɗo kadi waɗuno. sonnajo tedduɗo, bandirawo tedduɗo, si tawi ko an Allah okkori gandal, Allah no okkora sonnajo no woodi sonnaɓe tawata vraiment ko ƴettirteɓe exemplaire. si tawi Allah ɓurnima e hoore modima, ɓannitu modima, ɓannitamo ɗo, hollamo tigi tigi on hiɗa yiɗimo, no hanunoma wallitorade no an kadi wallitormo non. ko ɗum ɗo hanani neniraɓe, ko ɗum ɗo woni hanani bandiraɓe meɗen ɓen. musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum ɗo feƴƴi, ko honɗum mi darnirta yewtere anden ko piiji ɗiɗi. an o bandirawo wakkiliɗo, ɗe moƴƴere kala ko anduɗa hino waɗe e nder lewru Suumayee, Allah jaɓante ɗe golle fop yo Allah on jaɓane. kono mi torike ma, sonnajo fo sonnajo o heɓi mbelenduru imanu wo ka ɓernde makko, tuma o jonniti modi makko haqqeji makko ɗin. haray hino yurmi, hino hersini, hino maapini yo gorko noddu inna ustazi en heɓi lewru kaka salonmi wona e walade e buutu hon. no hersini, no yurmi, no hersinanima bandirawo, no hersinanima ko ayyo nenirawo an tedduɗo. wallahi no hersini. tawata hara hiɗa jiidi, hiɗa faala yo ɓe ɓiɓɓe ma wonu lamɓe, hiɗa faala yo ɓe ɓiɓɓe ma wonu hunjiɓe qur'ana e sunna, hiɗa faala yo ɓe ɓiɓɓe ma wonɓe wonu marɓe jawdi, yo woya faala yo ɓe ɓiɓɓe ma wonu jentanteɓe kala kaɓe yaari. tawata bemɓe kaka salon walata, ma ka samburu fayɓe ɓen, ma ko ɗaɓɓugol buutu hum walo ka leydi, sabu kulol ma an o sonnajo. mi tororima li wajihillah, sabu mo hotanta on, sabu ndu lewru Suumayee, sabu Allah okkima cellal, okkima dambe, okkima valeur, okkima teddungal, o addima e ɗe leyɗe, o jonnima kaydiji, a jogi passeport européen, a jogi permis européen, piiji ɗin fop Allah timminanima. mi tororima sabu o waɗanɗoma ɗum ɗo ɓay wona min, wona modima, wona mawɓe ma, ko yurmede Allah, giggol makko tawi o hoddiranima ɗiɗo. mi torikima teddin o gorko ma, yo Allah okke jannatul firdausil a'la. wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, haray hino yurmi, hino yurmi, hino yurmi. ndaare kawtal ɓe meɗen ɓen lagide ko honɗum wowlata en. est ce que hina ɗon suti fewno ɗo ɓe inna debbo pullo bambari lanɗo. yewtere sattunde musunde. si tawi non babajo on ko ni wona e sa'irede, ko honno ɓe ɓiɓɓe ɗo lamorta, ko honno ɓe ɓiɓɓe ɗo jentorte, ko honno ɓe ɓiɓɓe ɗo heɓirta jawdi, ko honno ɓe ɓiɓɓe ɗo wonirta cadre jango. musidɓe julɓe tedduɓe, duhiɓe e suddiɓe, an o gorko yurmin an kadi o sonnajo, andu o ko ɓiɗɗo goɗɗo, andu an kadi mari bandirawo, andu hiɗa mari nene, andu hiɗa mari ɓiɗɗo debbo. musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere ande mi kulotiray nde, mawɓe men ɓe yo Allah yaafo mawɓe men ɓe, yaafo mawɓe Fuuta Jalo. si sonnajo heɓino sattere ɓe inna muññor sabu fayɓe ɓen, anditu nene si baba sa'ama ko ɓiɓɓe ɓen ɓendata, muñño, yo Allah yaafo ɓe wowlayɗoɓe ɗin konduɗi. ndaare hande en foppu meɗen mo be meɗen ka iwri e région ji ɗin Fuuta, fuɗɗoɗa Kindiya ha memoya Kundara, mo be men ka iwri, ndaara ka hoɗo moɗon mawɓe ɓen suddiɓe ɓen
ko inneten kon jiidiraɓe ɓen yummiraɓe ɓen e beyraɓe ɓen ko homɓe ɓuri ɗuɗde ka hoɗo. sa ƴetti leyɗe ɗen ko koɗol ɗi fappa moɓidiri a tawayi ko yummiraɓe ɓen ɓuri ɗuɗude e kala hoɗo. mi ƴettay misal wano ka amen hansangere modi ma diw nafaya dow saare saare e nder hoɗo ngon fappu fewnɗo ko moko baɓe jowo woni ko lutti dow hiɓe. e nder ɓen jowo goto on nawyi ɓen non ala fayda famutirede, goto on nawni ko ɓe tatoɓe ɗa woni tigi tigi on ko jogiti hoɗo ngon fof e inde dow hiɓe. ko lutti kon fappu hande kadi ko jiidira. ko honɗum waɗi ɗum ko sabu ko ɓe muññino kon sonja gorko on mawɓen inni muññor sabu ɓiɓɓe ɓen hande en fof meɗen nde yiɗen barka ara Europe yaha Amérique heɓa kaydiji heɓa feere tawata babajo on mayino. hande kay nafoore nden fop hande kadi nafoore nden fop ko o yummirawo muññornoɗo fi Allah mo ɓe innoyoyo muñño muññi hande Allah artiranimo fop. mi toriki Allah rabbul ibadu on kala ka yiwɗo nde yewtere ɗo o sanziri ka ɓeygure makko jo wawɗo siniɗo mo ronkata on yo Allah okkumo aljanna. kala yi'oyɗo nde yewtere ɗo o ɓuttinani ɓeygu makko yo Allah ɓuttinanmo. kala yi'oyɗo nde yewtere ɗo o acciri li wajhillah o ɓuttinani modi makko yo Allah ɓuttinanmo adna e laakara. yo Allah waɗu ɓiɓɓe makko ɓen hunjiɓe qur'ana e sunna. yo Allah waɗu ɓe ardotoɓe ka diina e ka dawla. yo Allah waɗu ɓe ɗoftiɓe nene e baba. yo Allah waɗu ɓe yaajuɓe arsike. kala teddinɗo ɓeygu muɗum sabu himo mari nene, himo mari bandirawo, mo mari ɓiɗɗo debbo, yo Allah okkoro ɓeygure makko ngal teddungal adna e laakara. kala teddinɗo moodi muɗum mari kankadi bandiraɓe, mi toriki Allah yo Allah teddinmo adna e laakara, waɗa barke ɓeygure makko nden. musidɓe julɓe tedduɓe, haray en jango si jon jango jaɓi ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo, haray Alluwal Suumayee Duɗal ahlu sunna wal jamaa. jango ko honɗum yewteten en yewtay fi du'a tawata si a jangimo nde laabi 4 haray a rinɗini ɓandu ma ndun e natugol yiite jahannama. yo Allah rinɗin ɓandu andun, rinɗina ɓandu mon onon ɓe wonɓe landarude ɗo fop, rinɗina ɓalli mawɓe meɗe wuruɓe e fatiɓe e natugol yiite jahannama. wata ndu sumayeru yahu sina hara en fap meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannama. mi toriki Allah yo Allah ittan en o coronavirus nawnuɓe muɗum ɓen o moko ba meɗen tedduɗo nawnuɗo ɗum ɗo. mi toriki Allah yo Allah dikkinmo kala ka nawnira kadi adna on julɗo e kefer yo Allah dikkin fop ɓe hewtaka ɓe yo Allah ɓeydu waɗugol hijabe maɓɓe. leydi meɗen ndi lagine, leydi meɗen ndi lagine tawata en woni goɗɗo wo ka meɗen. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓuttinan en leydi lagine. yo Allah okkon en lamɓe fewuɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine fonnayɓe ɓiɓɓe lagine. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu ɗum kadi e leñol meɗen. mi toriki rabbul ibadu kala e meɗen marɗo ande hande ko go'o Suumayee yo Allah hon ittanmo nden ande ko jogi e ɓernde makko sabu teddugol ndu lewru. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.